Dobar dan, ja sam Ranko Bilić, ortoped, specijalist za kirurgiju šake i ruke i govorit ću vam o sindromu karpalnog tunela. Dakle, što je sindrom karpalnog tunela? To je stanje u kojem živac medianus pritisnut ili na određeni način oštećen u tunelu kojim prolazeći kroz podlakticu ulazi u šaku. Tunel se nalazi u visini ručnog zgloba sa strane dlana. Živac medianus daleko je najčešće pritisnut živac u ljudskom tijelu. Svi ostali živci zajedno nisu toliko često pritisnuti ili ozlijeđeni kao medianus. Zanimljivo je da se učestalost toga sindroma značajno povećala zahvaljujući radu na kompjuteru. Svatko tko često u svom poslu pomiče prste i ručni zglob ima povećanu šansu za nastanak sindroma. Sindrom se javlja u 2 do 3% muškaraca te čak kod 5% žena. Razlog zašto se u žena sindrom javlja 2 do 3 puta češće nego u muškaraca je taj što žene imaju razmjerno uži karpalni tunel od muškaraca. Bolest se često javlja u onih koji rade na računalu, koji rade rukama, kod reumatskih bolesnika, dijabetičara itd. Kroz karpalni tunel, osim živca medianusa, prolazi i 9 tetiva koje savijaju prste. Pri učestalim pokretima prstiju dolazi do zadebljanja tetiva i njihovih ovojnica, što uzrokuje povećanje pritiska na živac. Pri pokretima ručnog zgloba također se povećava pritisak u tunelu. Najčešći simptomi su bolovi u prva 3 prsta, zatim trnci, smanjen osjet, ponekad neočekivani udari poput električnih šokova itd. Bolovi i trnci noću se znaju pogoršati i znaju buditi bolesnike iz sna. U početku bolesti simptomi su blagi i ne prave ozbiljne smetnje. Taj period može trajati duže vremena. U kasnijoj fazi bolesti simptomi se obično pogoršavaju, moguće je da se smanje ili čak sasvim nestanu, a istovremeno bolest napreduje i funkcija živca se pogoršava. Često je izražena veća ili manja slabost, snage stiska i nespretnost šake uz propadanje i slabljenje tenarnih mišića koji se nalaze u korijenu palca sa strane dlana. Ponekad se javlja potpuni gubitak osjeta u prva 3 prsta. Važna karakteristika sindroma je da se simptomi smanjuju nakon raznih procedura fizikalne terapije, najčešće primjenom ultrazvuka. Naglašavam da je smanjenje simptoma samo subjektivno i privremeno, dok je živac i dalje pritisnut, a simptomi se u najvećem postotku pacijenata vraćaju nakon kraćeg ili dužeg vremena. Nažalost, liječnici često zamjenjuju sindrom karpalnog tunela s kompresijom korijenova živaca u vratnoj kralježnici, te bolesnici samo gube vrijeme provodeći razne vrste fizikalne terapije koje ne mogu trajno pomoći. Dijagnoza se postavlja temeljem razgovora i detaljnog pregleda bolesnika, kliničkih testova i neurofiziološke pretrage elektromiografije, skraćeno EMG-a. Neke od sljedećih testova možete pokušati i sami. Pa ako osjetite trnce ili nelagodu u prva 3 prsta, to najvjerojatnije ukazuje da imate sindrom karpalnog tunela. Prvi je Tinelov test kada kuckamo vrhom prsta iznad karpalnog tunela. Idemo probati drugi test, to je test molitve. Sljedeći test je Fallenov test. Spojite dlanove, raširite laktove i čekamo 10 sekundi da se pojave simptomi. Dobro, opet vas molim desnu bolesnu ruku. Test pritiska je test kada pritišćemo težinom cijele jedne ruke iznad karpalnog tunela. S tim da je to test koji je najsigurniji i najpouzdaniji. Također čekamo 10 sekundi. U slučaju da inače imate bolove i trnce ili su se sada javili prilikom upravo prikazanih testova, pogledajte nastavak videa u kojem ćemo govoriti o liječenju sindroma. Ovisno o uzroku i stupnju sindroma, liječenje je neoperacijsko ili operacijsko. Neoperacijski liječimo bolesnike koji imaju privremeni pritisak na živac, najčešće zbog otoka unutar tunela koji mogu biti različitih uzroka, što je rijetko. Najčešće neophodno operacijsko liječenje
koje može biti endoskopsko ili otvoreno, a otvoreno ima više prednosti i manje slabosti od endoskopskog. Sastoji se u oslobađanju pritiska na živac rezanjem karpalnog poprečnog ligamenta, te po potrebi i dodatnih zahvata u smislu toalete tunela, odstranjenja zadebljanih ovojnica tetiva, presjecanja vanjske ovojnice živca, koji nazivamo epineuri, pri čemu treba paziti da se ne ozlijede krvne žile koje prolaze kroz tu ovojnicu. Trajanje samog zahvata je između 15 i 25 minuta. Prevencija sindroma sastoji se u smanjenju rizičnih faktora nastanka sindroma, smanjivanju opsega pokreta ručnog zgloba i prstiju pri radu, češćim pauzama u poslu, te upotrebom ergonomskih dodataka koji se koriste pri upotrebi tipkovnice i miša. Zahvat se radi u provodnoj anesteziji, pri kojoj se daje injekcija lokalnog anestetika u snop živaca u području pazuha. Velika prednost takve anestezije je što se bolesnik ne mora uvoditi u opću anesteziju koja ima brojne rizike, kao i što nema nikakvih bolova 10 do 14 sati nakon operacije. Operacija se mora izvesti beskrvno, što nam omogućava da ne ozlijedimo važne mikrostrukture u tom području, a posebno površni kožni ogranak medianusa koji tuda prolazi i koji opskrbljuje osjetom sredinu dlana. Zato takav zahvat radim uz pomoć lupa ili mikroskopa. Napravio sam nekoliko znanstvenih istraživanja s temom sindroma karpalnog tunela, od kojih je jedno rezultiralo kreiranjem novog kožnog reza u obliku kvadratnog korijena. Taj rez je tako oblikovan i smješten da je paralelan s kožnim brazdama, zahvaljujući čemu nema posleoperacijskog ožiljka ili je on minimalan. Inače, brojni bolesnici žale se na ožiljak nakon operacije koji im smeta pri hvatanju i pritiskanju predmeta dlanom. Značajan broj pacijenata koji su već prije operirali sindrom karpalnog tunela dolaze mi na reoperaciju, odnosno ponovnu operaciju, s bolovima i nelagodom zbog presječenog spoja između ulnarnog živca i medianusa, takozvane Martin-Gruberove anastomoze. Odmah po rezanju kože postoji mogućnost da se presječe taj spoj koji nalazimo u 15 do čak 32% zdravih ljudi, pa je važno da se taj spoj ne presječe. Da se izbjegnu sve moguće komplikacije i greške pri liječenju, sindrom karpalnog tunela trebali bi liječiti samo operateri specijalizirani za kirurgiju šake. Rezultati liječenja su odlični, pod uvjetom da se sindrom liječi na vrijeme, to jest 6 do 8 mjeseci nakon početka simptoma, jer u većini slučajeva, ako simptomi traju duže od 8 mjeseci, dolazi do trajnog oštećenja živca. U pacijenata kod kojih je prije operacije bolest trajala duže vremena, moguće je da zaostanu manji ili veći simptomi, što ovise o više faktora. Stupnje oštećenja živca, koji utvrđujemo elektromiografski, primjeni atraumatske tehnike, te sposobnosti operatera da tijekom operacije dijagnosticira i ukloni sve uzroke kompresije živca. U svojoj praksi susreo sam značajan broj bolesnika operiranih u drugim ustanovama kojima se nakon operacije stanje pogoršalo, zbog čega sam morao ponovno operirati te bolesnike. Najčešći razlog pogoršanja simptoma nakon primarne operacije je nepotpuno presjecanje krova karpalnog tunela. Iskusan kirurg koji se bavi kirurgijom šake i tada može pomoći takvim bolesnicima, ali rezultati su u pravilu znatno bolji ako se potpuno oslobađanje živca uz mali operativni rez koji ne ostavlja veći ožiljak na koži učine prvom operacijom. Hvala.